I pozdravljam, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Skywars na Subcraft. Hajmo uzeti kit. Za 20 sekundi igra počinje. Razbolio sam, ne znam šta mi je. Izvinite ako kašljamo klipu. Ajde. Mapa Ender. Ovo. He. Treba će nam tu. Ajmo gore, ima još jedan čest. Ne znam da li ćemo nastaviti, šta ćemo dobiti ovdje. Dobro. Nije loše. Ajmo nastaviti. Onda ćemo ovo nastupiti. Utjera. Ne, često. To, ubili smo vi. Da li mogu da je to? Ili ovo. Eto, nema tim, sorry. Onda perle, ovo. Nećeš. Oh my god. Volite kako to se voda. Mogu staviti svake. Smo vidjeti da ima neku vodinku. Evo malo hitati trebam. Gdje se krije pa. Samo otvoriti. Ajmo. O ne. Vratit. Jer nemamo hrane i... Mogu šat. Hrane. Ovo. Uzeti ovo. O ne, zalagala se. Bagao se. What the hell? Oh my god, ja ne smijem. Oh ja. Bili smo prvi partiju. Imamo još dvije, ako ne uspijemo. Možda ćemo imati treće. Hajmo na drugu partiju. Mapa je Nether. Hajmo uzeti kit. Nether mapa. Možda imat ćemo sreće da pobedimo ovu mapu. Hajmo. Ne izlazite bova. Ne izlazite bova. Ajde. Punti više. Već jedna. Ajde. Ja na Subcraftu imam donator, rank, kupio sam ga. Ako želite kupiti, idete na forum Subcraft. Pomognite im da imaju više slotove, više igrača na server. Donirajte im vi 1 euro, dobit ćete donator na
veliki uvoz. I drugo. No, jeba. Ajmo sredo. Imaćemo možda sreće. Dobar. Ajmo jednu goldenku. Ajmo naći. Dobro. Evo. Još 6 nam fali da budemo u aj. Da. Ovaj. Dođi. Dođi. Dobre. Ovo je na treba. Pogodio sam. Ajde još jedan. Pogodio sam. Hajmo opet. Neće. Ne znam. Onda krenemo. Ovo. Eto ne. Gdje je siva? Ura. Gdje si? Gdje je siva? Ovako, pomali. Hvala. Bye bye. Gdje su sad? Još jedan je ostao i pobedit ćemo ovom mapu ako imamo sreće. Nema veze u lavu. Kivat ćemo u lavu. Ajde. Ne. Eno ga. Hajmo po njemu. Ajde. Goodbye. Ja, pobedili smo. Easy, pobedili smo. Pobedili smo. I druga pobjeda za nas. Hajmo još jednu, ako uspemo. Hajmo početi. Cijeli mapa. Nije loša mapa. Hajmo pokušati da pobedimo i ovo. 2 partije za redom. Danas. Gdje su to? Jednostavno. Ovo ogromno pekitka. Kažemo često da li ću imati treći da budem nešto dobro. Enčka, kad bi ga budi. Haha, spremni mi poveli. Imali sreće kako je ovo. Ali još jedan će zaboraviti samo ovu mapu. Tamo nisam ih. Hajmo provjeriti. Znači, smo provjeriti. Hajmo provjeriti. Hajmo još jedan će kao. Ajde, kažem tim, vidit ćemo ga. Dođi vamo. Ja te ubijem. Ne. Pa ja ću uzeti tu. O ne. Spasio sam se. Ajde dođi. Vamo. Ubili smo ga. Oh my god. Ima dosta čitera, ali gdje ćemo sada nam najde neko da je posta. Da li ćemo uspjeti tamo preskočiti. Što malo drva skupiti. Tek ćemo 20 kapica, jaka je prije. Zato nam pomoć da pobedimo svaku rumu. Želite još ovakvih klipova? Bacite komentar, like i share. Evo na društvu, da vidimo, može. Ovako. Da ništa nema. Da mi prenađati kako sa strelom. Evo vidjeti. Nije strelom dođu. Intense steel. Dobro.
Laka silver. Što je lako. My god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nemoj bo. Gotovo. Pobedio sam. Treća partija za redom, ljudi. Ako vam svidio klip, bacite like, share i subscribe. Pozdrav!